Habaikan Kinong Pathai Kubor, President ka Meghalaya Poultry Suppliers and Meat Eaters Association MPTA. Uba Everest Milim Umlong, ulubuk jengkeli ke sorkar jela manual balai bor ya uban chai. Badi kilai tlik association jeng ban kemi bat kendra ya ki certificate ki bedai bat kakoi kakya jeng ki kali kit siar ki buan cha Meghalaya. Uba Everest ulang bak MPTA kadang kisabut ki babiang bawa wan chai ula lumpisan ki kali kit siar ki bawan cha kejela ha ka kerteng jong ki association. Mana kalian kaseng kalau ada berujur ke jahar ha ka bernihat polis outpost ha ka arpunyo terik Kuala Lengkot halur kene ke jengle jong ba wan chai. Ke MPTA kalau dawa na katanan Animal Husbandry and Veterinary ban penshitom ya uba wan chai lembar ki perlok jong Padairu ban penmi da ki kendon trekam standard operating procedure na kebentar ke jengman ra ki siar syapo ke jela. Kesorkar kadai bentuk kit bat mensim kia halor dari jinglum bisa jong wan syai kar sendi na ki kali kit siar bernihat kami Meghalaya Poultry Supplier Meat Eaters Association Shillong telah ai kijing penbenai baik pensyai dan peno bawa wan syai kar sendi ubah kami lagi presiden jong kapol Meghalaya Supplier and Retailer Association nalai ai dah kabardum bisa ai ni kali kisiar menrung Meghalaya Borni ram dadan ganu gajing ai bor nak tenat veterinary and animal husbandry department ni nak district council GHATC kini gajing le ai ni beliau lawan ra gajing jenjar yang kipat keri namartang na gajing le ai ni beliau bat kiseng halang tiba ulah ai keten mauhi harta RBYF ko bat hidu lakio kedua yang kipat ba babun balang bat bedok besok ke association kebedan kisagi bat kikot selah bentuk sisa lor kani kambian kepala ketak yang kai siar ban penong ya kinong chong jong jela mat kijing kiudor jong kimarba menggong wan sai kar sendi lasya keno ba ulum sari ai nagi kali kit siar kabar ni ulalum hapden laipo hajar kuai ke kali bat kendai po hajar nagi kali kiba he ka association kedon kisaki bagi kali kit siar kiba hak pendep ya kejing pensiu kaba badon kejing temu bean bat kejing tokit kebadai banle tak kebor suka ya kini an sedai kebor kebabian wan sai kar sendi undon kanu kebor bertokit ngene ban pak siu pisah ka Meghalaya Poultry Supplier and Meat Eaters Association kaladat banbu dak RTI sya tenat veterinary but animal husbandry department menkeli syai lalu bat dak kanu hukum wan syai kar sendi layo jingbet ban cek ya kali ban lum pisah